بله بینرین دستگاه میده بایدن ابدامه باش دوباره دو برنامه شب رمضان دا عمل باجر آکر دیگه لو داینه با اب شب جی عمل نقابا کبنا آکرینه ایره اکل جین کبنین آکریه چندین چای خانه و خارنگه و جین کمبونا خلقی که شب خوی رمضان لیرت بورینن ام دی اب شب لیره بین گلوان و بوتون اول گرین درباره رمضان و توریمه اب شب ام دست که قصدا و استا بازادی بکن استا بازاد ماندی نبی سلامت بین گل خیراتن سر چاوت من اوه پلو هیا بله استا بازاد ساعت چند لیره ساعت چند بنا بی خود جای خودی از ساعت چوری واریتم سرو برای خود کمو سرو برای چه خانه کمو هورو کاریا مقالی خود کینو دارت خوش کنینو دارت خود سرو برد کینو دارت خود تابینا مقالی دا حتی برانبری مغرب گل گاوا بانگ مغرب 10 دقیقه بانگ مغرب بدتن آگره خو حد کمو چو خود سرو برای خود کمو از فتورش لیر فتورش نوچ ما باو بله خلک تدا فطور لیره اون تشتی فطور بله فتور گلک تنیر لیره اره والله برد آمن فتور لیره باش خلک ما قالك حس شويت كده بله اره والله انا ام كرد ما قالك كيف شويت خودی ما خاصة المنطقة ما أوكري جلك حش شوية كان يعني مرينو كا شو هكذا شو بخربونو كا شورو بينجو بتخونا با فتورة وروج آخر شوية بنا خونا با يبروجينا تينيا وانا بلي أري والله شو شو هوري كوريو تيني بنت كان بلي الحمد لله بلي شو بلي هنك اوغري دورو كورتي بلي أري والله ما قالي بله شو شكل خودت كده باشه اوستا بازات خوشیات چو سر پناه فرقه گل چو سر غوزه چیه خودی شو صار بلوب نابو بانگ است سيدا شو با نوكا جل جورا مثلا سفرة شيء وقت شنا سفرة دبيجي چين شو صار بلو شيء كاينو أو خوش ترى طعمه جلك أو خوش سيدا يعني شو هكاب راحت ياخد كليد راحت ياخد كليتنو آگری داراش و کودیو آگری دارا وقتی چی تنها چای دا تمامی خوشتر بیتن يعني كوديجي دوري خواه کودیو آگری دارا گلک دوری خواه بود چای بله شارزایی پید بیتن وين حتى ساعات شان من الله خودی حتی ساعت 2 شب هم میرین حتی ساعت 2 شب سرقفتي بن سباس النقابة كابن زيدا باري خارنگه و چایخانان لیره جه سرکی فروتنا پنیر کردیه پنیر آکره لیره چندین دکان هنه هل دستپیکا ورز بهاره تا هاوی نکادرنگ پنیر کردی آنکو پنیر آکره لیره ده تفروتن مام کریم اکل وان کسایه که چندین ساله شولا کرین و فروتنا پنیری دکت ام افشوه ده دانستاندنه که درباره پنیر آکره دیگر بکن مام کریم صحت بودن قلق خيرات نسى الشغل من باش الحمد لله قلق خيرات نسى الشغل من افصل قرا رمضان خذ رمضان قلق وباش فينك او شغل شيء نيو شكر بخودي الحمد لله عمرك سرمو خذ سرمو قلق سرمو اقوز الصلاة قدر اباش يا باشا بمرو بروجي غير طبعا انا والله انا رحمة خديها ان شاء الله قال بصب مرات اخواني كريم رمضان تحجوا الاكل تشوبوا رحت تاخذوا جحيم او بيروتا بتبع خذ جورا قلق جو ام تشين لو تشين جيت فينك دو بقول لين مين اكو مغزوني با وشي قرم ما نديتو مسقفتو تليتو مسقفتو تليتو بو شيفون ميرو بو بله وشيفا ميروش قال بله فينك بله مسقفتو تليتو هاجا رمضان ايفوليا دبيت الجين مثل شو كقولاتينك هابو من البحثيين بله غلط او بركو مسقفتي بخبو عالم ده شلوية خو شوتو لين الفيديو حتى وقت برای بانگی دا رابن دا اورکوال شورش اید خو کنو جا كفينك وخوجو آره والله بله مو كان من بحثي بانيدي بكاي بله پنیر آکر کنگی بگی خود پنیر آگر سر من تا سر باران اگر زیده بین پنیر زیده بیدن اگر باران نه کم تبید و حیوان نه گیانی با خود باران نه نو
اما هیوم الخدا ان شاء الله بوران بده یا خدا ایشالا اف سالا پنیر چاوه خدا پنیر درجه یک پنیر گلگی جوانا بس یکیه یکیمه آره والله چروان نیه اون خدا چرون نیا و رفل نه که گیو بدن حیوان تیری بخدا و خدا حیوانش گلگ ما بگوید که اول اور کورینیا که حکمت ما اور کورین على فيتشي وبينيت و چروان نیه باران نیه باران نیه. پتریف خورنی هیا بله بس خورنه خورنيش نیا طبعا جاي شو 700,000 دينار فرد اوريه شو 35,000 دينار نشم دنا حيوانه یعنی اوه وکی مصداری نستانه بحث کرد کاجیا گرام بودی با حیوانی فرد کوه ما تقريب 2 دينار 2000 بری نوکه انا رو فرد کوه 10,000 نیا وانا هنيا بخور حيوانات اوه جی کارت کرنای سر برهمی بله بله هنگ پنیر آکریل کردی نه پنیر کردی همچین گندو ما مشتریت هین هر ایکی جیت خویت هین چند فرن تینن دنا اینا امتینا آکری اینا دینا جماعت بنا دوکیو بنا هفلیریو یعنی پنیر آکریل چتا هفلیره چتا دوکی همون جا شده همون جا شده یه نو بودن گشت بله آره خلقی گلک دو خوشی سر خاص ما خلقی داره معنا افریدا لیلا من حاج احمدی خدای بکری يفرق استراليا استرالیا بله بله و بس پنیر حیوانی هیا اون یه بزنه مریه ما سن دعوتين هي بزنه جدا مري جدا كيلو جدا فرقه و چه ودی زونید فرقه هي ما طبيعتها هي بس بنين كيلو تخوض هي بس بنين بزنه تخوض خوب بنين كيلو بو بشري يجرونيه السبقه بله بس يمري خوشه بلا ميجرونا اه و پنیر دست بکا بهاره تاموی خوشتر آن دیبوی که بهاره لا ديو بوري كنت ديو بهيت هنجي بنين قلق خوش بيت تاموی خوشتر بله مکب دود کبید شیره بله بده دوبا دولا كاشا دولا بيعتلو تخورن اره والله سعراوی چه ویا خود سعره هل انا متقرين الجندو بينجو بربع بينجو تقرين بينجو يموت تقرينو بينجو تقرينو اه صار المشترين مين تبع باشه روزانه هنگ چنه آن روزانه هم چینه روزانه بله اه بله سر کفتی بود انشاءالله سر چاوی من قلق خیر سر چاوی من قلق خیر سلامت بیدست نكمل اكل خورنجين اكل ناك او جي قصا ازاديه او قصا غلاكونو وداك وستو ازاد جي خو يرسل قصه وستو موندي نبي سلامت بی رحمت دای بابتا صحتك سلامت بی سر رمضان الحمد لله چه قصیرینی نه سلامت بي افصل كشها وشتو رمضان والله درجه یک افصاله چو ساله که افصاله یا خوش نبیه وانا بله والله ابروكا جي سربو او سرما صبح سرما ترش ان شاء الله آره والله جو گله که خوشه گله بله مستوصل ام بحثي تبقى بله اما چند ساله تو سودو قصه كاي خود تقریبا نوی 82 اشتي دوي آه بر دوامي بر دوام اف شوله منکری چه شوله دیش منکرینا بله الحمد لله كم جور تلكيرو اوكي تدس بكر واكو سو كونو تلكيرو از بردر قشلی دکان ما نکشو موجود البن مدرسه اقراطونیا حتی به دقیقش هم دکان ما هول بری بله حتی نکش تدس بكر ويري بله از حتی تقریبا چندی 20 ساله که از هیل بری بیم ما شریکی شبو برادر من بو ابراهیم بله ويشي نوكا دكونا آویش دکانایی بگو بل سری بردر مرکزی بله حتی نکش سولا تاني دوت جلنا خود از نزانم که سالات چندی بابا بری 7-8 سالات اکی دکانت ما خراب کرین کچ هنگی وقتی دکانت ما خراب کرین وقت بوشار نيكي وقتی بوجار نکریا با ام هاتینا لیره ما دکانک بخو گرد از نچوم هاتینا لیره ما لیره شول کشونو ما لیره چیتر با از نچوم افسری بوشا استاذ خلق خد الاوكري حمود جهو عندك درفي اوكري دهن دي بيجين دي تشينا قاصو ازادي بله بوچي ما شاء الله طموين دخوشا
خدا الحمدلله گوشتی من خدا خیر صافیه از تشم گوشتی خمالی منطقه نبید اس نکرم و دینگیش خیر کاوری نبید اصلی نودم تیگشتی و شولش خدا از شول خدا زخری نکم یا پاکیجش از درجه یک نبید اس نکم چونکی چوزانی بو عالمک زنبت و منه يدخود قاسي جناح ويل سكروا من النكابي بلكا قالك جن دين بجنتا ولا بلكي تاتيكا الكربيت قوشتي مصلاحي من قلت بس خدي مدبني تندخلوا كاسي دي منو بني وجوب له من هاتيكا الكربيت ولا اكار تودي تلافك خوي بزور دينورا ونيا بس لولي بيتش كام لولي بوريت اولو دي كام هو يونا بيتبيا مرفق هر شلو بكتن زمير خو خدي اس هندي بمناتم الحمد لله والله در عقدی ایراد از شلوخو گلکی مرتاح خودی از زغالیش کسی نکم چونکی من پاره حرام نبید نکات تو پاره دنیای خرد دستی من دینوره که حرامش نبید اما یوم من نوشته شلو منش الحمدلله چون خسرین بیش های رمضانی و های خیر و خیرات بود نبچه بخالکی هوری کوری کتب کن تفاق بین خالکی زنگین هوری کوری اجاری کرد نقاط منو که وضعك هندي بوسنيا خلك هودي كوري خد برا تيفي عالمي يه بيتشي بيتن تغسيلية نكت أفريقيا روجونديا أري والله معنو قالك فقير جورن تيبو تابورا هبيتا مولي خود هبيتي وشي بوري مولي خود بداي ناتشي تشوفو زخكا يا بهتو خودي تو تشد قال خونو بي خودي دي تشي رابوريت بلوتا نوكا من مولو خابيت خودي نوكا يتيت مولو مخريت بات نو بيجمنا با كوبرو بزونم يه محتاجه من بيتشي بيت از تقصيريت قال نوكم بس نوكاش قالك عالم تيفيو مثلا يهبي تقصيريت قال عالم نكس عليه بكاتي كوكي وركوكا نوكا عندك هاي خوشارنيه فقير بيت خدي دكان دوره نونيا بخور دكانو هاي بورا نيا اداره خوب بكات شول نيا الدكانه تيگاشتي برا ویگو به دکانداری زکات پیچید ویگو به های دکاندار شول کرد تیگشتی زکات پیچیده حالا عالمی واره بس فقیره که مولا خدا نانیا فلان کر کوکا نیا شول کبرای نیا اجاره دکانو خوب میته داره ما بس اکاتی ما دکانی نوکا شول کم نوکا الحمدلله از شول کم بس په هغه صوت محکم من اجاره خو نه داره ما ولا هر دکان بکرم اجاره دا من قرانیم زکاتی منش ويونا خديتي و عالم تقصيريت قال عالمي نكتي هبيت ها ما كم نبيت ازش دم عالمي بس يه هبيت تي و عالم فقير سهل بكتي كي فقير دكاندار بيت هاچي كسا كي بيتن حول بي خوش بيت زكاتا خوب بزن مودي چلي كي بيتن خدي برزيده خدي وكيله هكا من بيت هندي مشول كر هاي بيشانت قال اس ربع كي هبدم عالمي وي بربع هم منها نا كنت بيجي بس هاي رمضان چه؟ ان شاء الله ممنون سلامت بیاش ممنونم که از رحمت دای بابتون گو ممنون ما مستمر وان شاولي والله يبوشم سلام صحتك اشترازي قلت لك رمضان يا صورة شاولي خدي رمضان الحمد لله طبعا وقت بيت رمضان تبيت مروف بري ببيت رمضان برها فيها كي بكت چونكو رمضان درجات خيرنا ام همو زانين بوري تعالى وكنت بيجن شوف الرحمة بري خد كتا خلكي وخلكي اشتفت احترامه رمضان بقريتن چونكو نواكي روجي ديكايا دائما مروف بشتن عبادت خود بك طاعت خود بك چونكو روجاكو بيروزا يوم مباركة اف روجا يعني خلق صالح هلكي تشوف في هيدا حاجي شاولي سر من سر حتى طوال الحمد لله سلامت بي سر حاجي بشبه مجيل رمضان خود تينا شوله وهبوريو تينا باو روجينا الحمد لله اره والله صلاة رمضان تشوى يا حاج خود سيدو چقو سيرين يا رمضانك قل لك خوشا جواكي خوش رمضانك خوش وبخير وبركات الحمد لله هزار جو شكر
چند چی نشولی حاجی خودي سيدو الساعة 9 تشم 8 ونيف تشم صناعي بله حتى ساعة چند حتى الساعة 6 حتى شيء فودي بله بله برا آره والله شفت خود رمضان چود بود خودي سيدو تين انك جماعتي صعبة توت كينو بخو توغينو بحسي رمضانات كينو بحسي خير وبركة توت كينو الحمد لله زاد حاجی شكر شفت رمضان پتر اکودود بینن آنبری نا سيدو شبت رمضانه باش بكي دي كام كاس نو بينين نا والله يعني ما جي فويدك رمضان بله بله ام تین نکیک ام حاله کدود پرسین ام زانی کو نو بینامه دو چه هیا چونیا و کی دیکم کسی هول کسی نیا وی باب خوش پیدا در که بیشتر دکان مغرب بتاوا مغرب جد موندی هنده شد یه ماندی و شقی و هنده خلاص دی گو بکیش بر تلویزیون بینو دی چی نوی باشه حاجی ام بحثی بردوخ خلقی بکن به رمضان داد بینی وضعک هنده گنجانیا وضع گرانیا و چند قیرانه دینو چند گرنگت به ایودا خلق هوریکور بتگلی خد سيدا رب العالمين بيت الصدقة تدفع البلاء لازم هر کس کلمه خاصة اوید پیچید بید و هی ویدو تقصیر نکد چونکه عالم گل لکو کفتیه با و نیوه کشوان شرم کن خودیار کن که کفتی نبا و جو تبیا ام هشیار بین بزارین که کیه محتاجه کیه محتاج نه کیه پتیویا تشتکیه ام همو هاری کار بین چونکه همو خلق میا و برایت منا و پسمامت منا و خلق میا بله چند گرنگ دکاندار مثلا اوید تویبتی ارزاقی هم بحث کن چون که پتیویا جیان و سرکی و خلقیه تمام او هوریکار بنگا خلقی هزار و کم درآمد مثلا کابرات تشکیندن مرجنیه تو تلیسی 5000 روپیه سره بلا 1000 دینار بیده طبعا اگر او تشتيخو ارزون كان رب العالمين يجدبوا بركات يختي چونك بركات نت قالك يدو بركات يوت كيمي دو چونك دو خلق راضي بيت او تشتي مثلا تتنك من انت تنك دكانك ارزاقي تشتكي بسيار كد بيشتي ديكا هرا برا فلان دكانه ارزون ترال دكانه ديكا عالم خو قصوي دكانه بكت عالم نيه عالم نيفك معاش تبخزوني يعني هر نوبنا دو هاي وهلكي معاشي دنا خلقي يعني عالمش نيفا كون خلق ما يوم متعلقه بمعاشي حاجی بسیار کودی که مثلا گلک کسی تنی زنگین زکات دادن بس دیبینی و مبلغ زکات دی کتا گلک پشک و داد دیگه کو فایده نمید آیا او مبلغی که وقت بدت کسی که کو بخو فایده نمیدن بلا بدت کیم کسا باشترین بدت گلک مام سيدو ما برادرت هين الهفليري وكيلا قالك جورا او بينشش وكيلك خليك تدن بو كابراي دي مالك خاني كامل كرن و دي بو تاكليد بس دي متبسوي سويتشوش ددنبي اول زكاة تمام ناز بچم 10 دينار ام 20 دينار ام 25 دينار دلا بيكي بنم نشولاي بيت قاتيت نا چو استفاده ليت كات از رجال همو خلقي خود كم كو زكاة واني وقت بيت كابرا استفاده ليت كات كابرا ولا بيت كا ان شاء الله صالا بيت محتاج زكاة نبي ممنون سر چوا سيدا بله نوکا ام لأكل شو إخوانين قابو كابنين كنوكا يوريا كل سري خلق دير آخر بعد من شبت رمضان دا تماشا يوريان طوبانه دكان تا دم خوب بورينن قال من دا نوكا ما مستطلال ما مستطلال شوني سرسري من سر شوفت من ما مستطلال أكل وان كسايا كا أو سرجم بريد خو كاسيت زور حزا ورزشية يا از بجم جين همي ريولا بله اغلبها والله أغلبها دو برايت من برشلونه انا اويد سيدو كريم برا مشجع ريولا بله ريال والله بله تلوشي عزيز بله تلوش ريولي بله كي ديكاش ازم كريمه هوايه مو مستويوش بله جهادش عم تشور بله سيدو دي بله أيش ريولا اويش ريولا وقتی گل مده کی برشلونه برشلونه هشام و رشادن هر دو سیدن بله بله ما مثلا شبت خود رمضان چه ود بودین خود نویجه چینا نویجه و تراویح و پشتینگی تینا لیره هاو چه سرپلات خون لیره لولی بحزادی چه که خوشه و قهوه که خوشه و لعبی شبیتن ام بری خود کنه لعبی اعتیادی و چه لعب افشبه مانچستر سیتی و اتلتیکو مدریدن توقعات چنه خود مانچستر سیتی دی سر کبیتن بله چون که قوت تراو بله ريال جي شافيديو بله اره والله فوينغوتي قالك برشلونه چه بكاين برشلونه انجوش جبهه ديكيه هي اويش اتحاد اوروبيا انجي شركاء الخوب كان
خود گلمد ان شاء الله بله سیدا گل دامی چوی باشه باشه الحمد لله یا رب چیتنو چوی و نمای بو ازمونین دو مای کتای سال راستی و همیشه سر بر خود کنو کم کرنا بسیارا و دانا ناخشتا ازمونا و دوام یا رب چیت الحمد لله بشه كيف دي مو مصطفى بس توري ما يفشلنا ما بحسي هوروكوريت كاينو نخوص ما تايوا خيرا دا كاس دولمند و زنگين هوروكوريا خلقي هزارو كيم درامد بكن قلت نوتا تشبو خلقي خدي برا قلق باشه راستی از خو ایکیلوان خود بیجم من نخوشه که درش خواین یت مال ده های راستی دست هوروکوری دو سه برادر که یه گشت دست من راستی از سپاسیوان کم قلق و مدویتن افتشتا و آکری راستی بردوام و قلق باشه لاین هوروکوری قلق باشه دوله من شوف خود کنه فقیری و مدویتن افتشتا و افروسا زیاده تر لیبیتن راستی زیاده تر بیتن و داکو چاو فقیری چاو که باش بر خوب کتا دوله مندی و یه هوروکور بیتن نخواست ما به هیوی دا ما مستاق خلقی گلک بتویب ارزاق دی و تشتیها خورند بتن يعني زور دكاندارجي هنات هوري كارن عندك جينا قلت نوتا بوان دكاندارن ارزاقي تا طيبتها بالجمله خودی از بیش متا دور آکری گلک و باشد گل دور اندیکا ما مستا باشیوان چیا مثلا ما مستا موظفه هر موظفه که بیتن دشت دکانه تشت خود دت اعتیادی بدین ده خو گریتن حتی سر هیوه اوها اف شوازه که گلک باشه و یه هاری کاره راستی مدویتن دکان دیش اوی دیکه جه جمله بیتن و جت تاکو مارکت و اوان تشتانش اف تشته بیتن راستی لاین و پالپشت فرمانبری بیتن و گلک باشه راستی ان شاء الله همشي وهي بيت كاين سركف دي ما مصطفى ممنونم سپاس بوده دوباره خیرات ناتت کن ما مستو کانال زور سپاس بونگو بوی در فتح هر صبح سلامت ام لبرنامه خوی شب رمضان بردام این دگل خلکی لنقابا کبن آکره نکشی کاک علی دگل مده اکل گنجن آکره و یاریزانه که کبن آکره ام دانستانه نگاه ورزشی پیش دار گل بکن کاک علی سپاس بکن صحابي سلامت بخير من سرچوا کل پیش تو پانه بای اكيد طبعا بوشبت رمضان او وقتشن دوري ابطال اوروبا ام برادر دینا چوی خانه برات کین یوریو اگه بشن خوشه که پید بین ساعت و نیم 2 ساعتن او وقتی خود برینیم مشجعی کی؟ لا ريوله ریاله بله ام برشینه فرق نیا باشه شویدین که فایده خود با تزونی تشجيع الطوبانه فريق عالمينا هيك مثلا هيك ريال هيك برشا مونستر اما فريق عالمينا يعني الهر تشور رخيجيون عالم تشجيع كليت كت اكيد هيك مشوار زجمانو يعني هيك خوشي بيت بين متعب بيت بين استيرت عالمي خريت تيدا مثلا اليوريون جرينجا تعصب نيدا تشجيع ها افا خولك وقالك وجرينجا قالك جو يوريزونات بينين قالك دا بشتي خسار بينه شنو صار سكرتي كوك انا وشنا بيا خط يوريو طبو بيش هرافا يعني دبي ريز هبيت احترام هبيت خسار بين هاي خسار بيت مثلا دشي تعويض كتبه بس باويت مري تبع مثلا بيجن هاي خساره بقسمه كرده وريد بيجن هو يجي ديك هافولي تنجم تعصب قالك خرابه مثلا ولاتك 3000 كيلومتر المدينه وتبتفيت تشعيلت كي بس نو تشتي طوري تعصبي دو كتك كرب برادر خوبه بنده كرب جيران خوبه بنده كربي و بن مثلا قالت رنشتي چوي وقت خود رخيدي كتا كرب نو بيتا رياضي ورزش شفت دنيا کاک علی چند گرینگه هی با رمضان دا خلق هوریکار بید که لیکو دو نخواست مرد هی با خیر و برکت داید خلق زنگین و خود دایی که بگید هوریکاری خلق نداری کم درآمد بکن خودی اوش مدمین تا سر
الوجدان وان أبيت خدي دواه مثلا هاي رمضان هاي خير وبركته يعني هتين مال خدنا فقير زورة خاصة في ظروفات طويلة زحمات مثلا موشا وقت خدان مثلا نايت دان بازار جلكي جرام بي ظروف سياسي شوالي وقت بجن خرد ليك كارتين خرد نزيك نينا ليكودو جوات باش يعني داوید زنگی نوید خود دای هاری کاری و فقیری بکن فقیر زوره مثلا رجای رکار زخیره یا مثلا زکات یا مثلا يعني هيك ريكا خورا دستي فقيري بقريت يعني في هاي رمضان وانا كان بتشيكتون زوركتون كيف خوشيكي دل خوشيكي بيخنا نوف خيزوني دا عشان كافش بيت اجرا رمضان بون و خودي دايه ان شاء الله نوف ما كردو دا شوي زورا راستي خير خازت ما خودي دايت ما مثلا راستی معنی دست یاری کاری درش کن هی و رمضان دا. طيب أنت أكلش جام منطقة كواجي قلت خلي كنت تناصين وهوري كوري عبس بزم أكل بستقلك هتكفن دوش يا أبويا. خدي هاي سيدا خاصة كردستان خود طبيعتها هوا طفا كمالجه حس كتوري كوري هجاري فقير بكت مثلا برنامج ما شبيت رمضان اللي في كانال دي كده بيرك برنامج خير وبركات دي بين في دولة من ده يشوف أخو كرافي في خاني بوفي تشكر في هوري كوري في ناف مالوفي تشكر رمضان جوان امور جوانا في تشتهي جوانا مثلا بسلمان بيندي تنا برشوف ناسينو محبت و اكيد بجن تو كيفيه خوشيه خنده که بخيت سر زمان زوركو وي خزاني المينه خيد له هيفه که مباركه چشل کسی کم نوبید خاصه نوید خود دوی ان شاء الله خود بون هزیده کرد بس با دست یک دموي بشورة من دبيني قالك جورا كاسا كزانجين هذا الزكوات وخطة بس دبيني دوي سكول دكاتها قالك باش أو كاسد والكريت المبلغ يكين برتبيتن كش مفعول نبيت أو أو ويزكواته مثلا مبلغ كي وقت دكتوي كسي كو حاجة تجيب قاتين تبوسترا يوم دكتقالك كاسا بوسترا خود جواد سرویس خود دویت مین توا چون که اوت بيجي خالك و گلک و جوانا مثلا تو شی عائله کی اینقاذ کی یه هی مثلا یه خانی حرفتی گلک جام تلویزیون ببینی هی یه بخونیه به يعني هاد شنيد مال خدا مثلا تزكات بون اكيد طبعا مثلا تو زكات تخرب ده خزانه که رزگار که 4 5 نفری بيت برايم باشتره و يجي ديك شيء مثلا تو شيخ زكات خدا باش كي سرنده خزانه يعني دشن هندك امورت خويت باسيت 4 سركن بس بويتين يتكافتينا نا او تبيجي خالك وقالك وجونا مثلا ياي والله بين قالك جو برنامج تاين هي خوني بوچت كات عائله دي انقاذ كات ياي مثلا سرچوایی که بجی جیانی بخیزانی ده پیدا کرد با دابیند کرد افتشته گله که جوانه انشالله جده و هر های بیت هر بردام بیت بله بوچونو دیدو دیتنا خلکی آکره بو هفکاری و هاروکاریا اکدو نخواست ما خلکی هجار لمها رمضان دا مبوين باريس اخستارو تا شبكة دي وبرنامج دي بمينم خير خوشي